komeza umujisho uyobora u Rwanda. Nshengerera ingeri yunamuye u Rwanda nkore mu nganzo muvuga imyato umukandida wacu wa FPR Inkotanyi Kagame Paul. Ndangururijwe cyane n'abari kureba nyumve iby'uyu mwaka si ibisanzwe birimo imigisha simbabeshya. Ubu turabukereye kwa 15 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 kwitorera Kagame Paul. Twaragutoye tuzongera tugutore, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Uri icyomoro gihamye uzingatiye ibigwi, ingoma ibihumbi ntawe uzaguhiga. Intumbero yawe ni ukuduhuza, mondo nkumburwa zishyitse uri rudasumbwa intore zirisha intambwe. Imvugo yawe niyo ngiro turagukunda ukaturusha, guma ku isonga urashoboye. Uri inkingi y'igihugu cyacu, uri imfubi ifubitse u Rwanda. Twaragutoye tuzongera tugutore, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Uri umwihariko w'Abanyarwanda, uri umutoza mwiza utazindara, uri umugisha mwinshi twaherewe ubuntu. Uri ikirezi cyahanzwe n'iyakare, Abanyarwanda twararuhutse. Ntore y'ikirenga gahore ku ngoma, ibigwi byawe cyogere birakataje, biganza bigabituze, gahora n'intsinzi. Twaragutoye tuzongera tugutore, dutore n'intumwa za rubanda aribo badepite. Komeza umujisho uyobora u Rwanda. Wahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, uhashya umwanzi ucyura impunzi, uhamirije amahanga umubano mwiza, uca amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside, urwanya ruswa uca akarengane, urimbura cyane ibiyobyabwenge, urenga bidukingira umwanzi wadutera. Warebye kurudushyiriraho inkiko gacaca, ubutabera burasakara, ubumwe n'ubwiyunge bugirwa intego, ndi umunyarwanda nituranga, utagutora yaba mpande, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Intwari yahaye abagore ijambo, uburinganire mu Rwanda bwarogeye, umuhungu n'umukobwa biga bose, mu mirimo ntaho umugore ahejwe, haba mu nzego zifata ibyemezo, igitsina gore gifite uburenganzira ku mutungo bungana n'ubw'igitsina gabo. Kuba ingabo ntacyo wamubeshya, umutekano arakataje, azi no kugereka ibuye kurindi, kuba shoferi biramubera, no mu bucuruzi agera i Dubai bitamubujije kuba umubyeyi. Baduhaye agaciro turagushimiye, umukandida wacu Kagame Paul, ninde utazi aho yadukuye, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Batwegereje amazi n'amashanyarazi, wongeyeho ubwisungane mu kwivuza, bubakiye abatishoboye, uca nyakatsi yo ku mazu n'iyo ku buriri, udusasira amatora, wakuye abana mu mihanda, wahize irerero ry'incuke, abakecuru n'abasaza wabashubije ubuzima, itumanaho n'ikoranabuhanga ryatugezeho, watwambitse inkweto ntawe ukirwara amavunja, utwigisha kwihangira imirimo no kurengera ibidukikije. Mbega ibyiza bitatse u Rwanda. Ngubu umujyi wa Kigali wubatse neza, kebuka urebe Convention Center, wongere urebe Stade Amahoro yabaye impuzamahanga, ntiwibagirwe Conference Arena, urarwubatse uruhinduye paradiso. Kagame Paul, waduteje imbere, uri intwari ruhamya nkaka, uri indatirwa abahizi n'indashyikirwa mu miyoborere myiza, indangagaciro na kirazira warabidutoje, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Washyizeho uburyo bushya bwo guhashya ubukene n'ubwibone mu baturarwanda, shisha kibondo yatugezeho, abana bacu barakura neza. Urubyiruko rwagenewe amahirwe, ubu rurahirimbana mu iterambere, abatishoboye habwa inkunga binyujijwe mu bigo by'imari. Woroheje ingendo zo mu kirere, izo ku butaka sinakubwira. Ubwisungane mu kwivuza twarabuhawe, ubutabazi bw'ibanze mu kwivuza buratwegereye, abajyanama b'ubuzima baduhora hafi, amavuriro bugufi bwacu, imihanda myiza ya kaburimbo, ikigega Agaciro, utwo turima tw'igikoni, baduhaye imbabura dukiza imyotsi. Niwe musingi dukesha ibyo byose, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Mu bukungu turakataje, twibumbiye mu mashyirahamwe, mu makoperative, ibimina n'amatsinda. Twayobotse ibigo by'imari, ubu turakirigita ifaranga. Abanyarwanda tuzaguhundagazaho amajwi, nugume mu byimbo byawe. Ikamba waryambitswe na Rugira waguhanze, nyamibwa barusha kurimba. Guma ku isonga baradusobanuye, buntu bw'inka buzira ubwigobeko. Gira inka munyarwanda irasakaye, udushyiriraho ejo heza, kabando k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kure, irakataje mu rwa Gasabo. Twaragutoye tuzongera tugutore, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Covid-19 yaradutse, udushakira inkingo, dukingirwa nta kiguzi, imiti ikwiye nayo ntiyasigaye. Kagame Paul, uruhu umugisha twaherewe ubuntu,
ubumwe n'ubwiyunge ni wowe tubikesha, umuco na demokarasi, iterambere rirambye, songa y'urugamba, mugaba w'ikirenga, uri isoko y'amahoro, ubumwe n'umutekano, uri ingabo igenda imbere y'izindi uraganje. Twaragutoye tuzongera tugutore, komeza umujisho uyobora u Rwanda, mugaba w'ingabo, uri rudasumbwa mu mihigo, mu rugamba rw'umuheto uri imparirwa kurusha, ukenyeranye imbaraga uhabwa na rugira byose wakuduhaye, tugeze aheza hazira ivangura, uhwanye n'uko imitima y'abanyarwanda ishaka. Muhunde impundu mutarutwa, mutora umukandida wacu Kagame Paul, ucyuye umudende w'ubupfura, ntwari rumuri, ntwari y'indongozi. Twaragutoye tuzongera tugutore, komeza umujisho uyobora u Rwanda. Yari umusizi ushengerera rudasumbwa intore zirusha intambwe wunamiye u Rwanda, umusizi utari umwiga, Mukantabana Pelagie.